Honorable Member Shri Benzi Vegas. I stand by to oppose the demands and support the cut motion moved by me towards demand number 45, 57, 77, 87 and 89. Speaker sir, ajana chalu kotlo. I will start with demand number related to person of disability. Speaker sir, आमी जेन्ना person with disability पळयताय, then the first thing should be what is our vision, what is our mission. Our focus should be that to send a clear message that you are capable and strong and your disability does not define you. I think with these words of encouragement and deliverance, the entire mission and vision towards person with disability is going to go ahead. Speaker sir, when it comes to person with disability, vision document जो आज गोंयचो आहा काय ना, आहा जाल्यार how are we proceeding to ensure that we are maintaining the vision document? And if na, जाल्यार एक करपाची गरज आहा to ensure that things are categorized की जे जितले person with disability आज गोंयांत आहा तेंची एक इन्व्हेंटरी काडपाक जी आमकडे ऑलरेडी आहा, प्लस टू वर्क विथ अकाउंटेबिलिटी की सगल्यांक विजना प्रमाणे फावो ती सुविधा मेळटा की ना, विजना प्रमाणे कितें सुविधा टू मेक यू केपेबल, टू मेक यू स्ट्रॉंग एंड योर डिसेबिलिटी डज नॉट डिफायन यू. हे विजना प्रमाणे जरी तरी सगल्यांक 3000, 4000 जो डिसेबल आहा तेंक ते कॅटेगरी स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज वी शूड एन्श्योर दॅट वी टेक देम टू दीस पाथ. स्पीकर सर, थोड्यो गोश्टी सांगता आसतना एक्सेसिबिलिटी, बिल्डिंग्सांक एक्सेसिबिलिटी, पंचायती एक्सेसिबिलिटी, गोरे पंचायती आमी अचीव केले म्हटले, सगळे बिल्डिंगान एक्सेसिबिलिटी आहा. म्हाका बीच आहाय, सगल्यो मुगे बिचां पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ना, एकूय ना. सो स्पीकर सर, 100% accessibility to various institutions, whether it is a beach, whether it is a fish market, whether it is a college, whether it is places of tourist destinations. One point that सगळ्यांक तुगे जे इन्व्हेंटरी आहा 3000 लोकांक केसो कॅटेगरी प्रमाणे ते कितकोन पावतले ते वस्तूचेर म्हाका सद्दा एक्सेसिबिलिटी शूड बी वन इम्पॉर्टंट फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज केअर होम्स. केअर होम्स फॉर द डिसेबल्स. केअर होम्सांचे आमी इन्वेस्ट करपाची गरज आहा. केअर होम्साचे जात जाल्यार PPP प्रोजेक्ट हाडाय. आम हेर सगळे कडेन आमी PPP हाडपा सोदताय, इन्वेस्टर्स आपयाय. आनी स्पीकर सर, द ब्युटी ऑफ all these care homes is there is a lot of people who would like to come and invest. We need to put up the proposal for them, put it out in the market. When we are doing specially events like this, that especially the events that we are doing for disabled children and for disabled people, त्यांना PPP project launch कोराय, तेजे DPR बी सगळे रेडी कोराय आनी सांगाय we have got so many care homes, we want to upgrade them with our vision document. Speaker sir, then it comes to increase the scheme amount. हेंक जो स्कीम आहाय त्यो सगळे उलयलो आहाय. ह्यो स्कीम ह्या सरकारान केलो नाय, ह्यो स्कीम पयलीं सरकारान केलो आहाय. ह्यो स्कीम फकत सरकार हो चलयता. सो तुमकडे चलोवपा जाता, टायमार दिवपा पावनाय. पीपल आर डिपेंडंट ऑन युअर स्कीम, सो गिव इट ऑन टायम. परत परत हिंगा आमी जेन्ना उलयले म्हणटरी 1 म्हयन्या वयल्या, 2 म्हयन्या वयल्या, हें सांगपाक तुमकांय लॉस दिसत जातली सरकारां आसोन एज अ मिनिस्टर, आनी आमकांय लॉस दिसता आयकपाक. सो टायमार तेंगेले पयशे दियाय. आय वॉज ट्रायंग टू फिगर आउट विथ थोडे आमगेले दीस देखो येना विजन नासलोले डिसेबल पर्सन्स आयिल्ले मुजे बरें. आनी वॉट आय अंडरस्टूड इज फायल मुवमेंट जो जाता तो कॉमेस जाता पयलो, बट ते फायल मुवमेंटा लागून डिले जाता. संवसार पावल हुंय स्पीकर सर. फायल मुवमेंट कित्याक करपा सिस्टम चेंज कर स्पीकर सर. आय थिंक द मिनिस्टर इज गॉट व्हेरी एग्रेसीव अप्रोच टुवर्ड्स दीस पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एंड ही रियली गॉट दॅट इंटेंट वॉट आय सी इन हिम. सो मेक इट ECC सिस्टम कमेस कर, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरन्स सिस्टम ऑटोमेटेड कोरये की म्हयन्या उमकी तारीख जाली तुगे बँकां पयशे पावपा जाय तेंगेले. सो तें कमेस कर. इट वील टेक यू टायम, बट मेक शुअर ते फायल मुवमेंट घेवन भोंवपा बंद कर, सो दॅट दे कॅन गेट ऑन टायम स्पीकर सर. इन्क्रीज द स्कीम अमावंट. तुमी स्कीम चालू दवरलो आहा, अमावंट इन्क्रीज करपाचो बजट दवराय स्पीकर सर. स्पीकर सर, ऑर्फनेज होम्स, वेन इट कम्स टू ऑर्फनेज होम्स स्पीकर सर, आय वूड से वॉट इज द विजन फॉर अ ऑर्फनेज होम? What is the vision? The vision is to feed, to clothe, to shelter and to educate all of them and make them stand on their own. This is the vision of orphanage home.
तुवें तांकां शेल्टर दिवपाचो, यू हॅव टू मेक शुअर दे आर फेड वेल, दे हॅव गॉट प्रॉपर क्लोथींग, प्रॉपर एड्युकेशन, एंड फ्रॉम एड्युकेशन देन दे गॉट अ प्रॉपर करियर पार्थ. सो इतलें फूल क्लियर केलें जाल्यार आमगे मिशन क्लियर जालें, आमगे विजन क्लियर जालें. एकाय सांगत तुका हांव, इनवायट इन्वेस्टर्स. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका 3 ऑर्फनेज आहाय, भरपूर त्रास जाताय. आमदार जावन केन्नाय कितें आहा जाल्यार हांव वचोन पावताय तांकां. हांगा दिसता की कोणूय जेवण हाडून दिता, केक हाडून दिता. जेवण आनी केकीचे ऑर्फनेज चलनाय स्पीकर सर. वी हॅव टू हॅव अ सिस्टम, a proper orphanage management system to be put in place. Make sure you have got private investors who can take care of them, who are part of the CSR module. Zayti amkode old institutions who have got a good CSR amount. Attach each orphanage to one CSR company and make sure they are given a management profile so that they can take care of these orphanages. Speaker sir. Saying this, I would like to come up for river navigation, Speaker sir. Speaker sir, when it comes to river navigation, Speaker sir, I coming from this shipping background, river navigation is a huge potential, which starts with capital, Speaker sir. पयस घालपा जाय. आम जर पयस capital investment river navigation departmenटाक घायलो जाल्यार with a 5 or 10 years vision you will able to see the money coming back as revenue receipts. Now for that you will have to sit down and prepare a 10 years plan, and ती तू पयस घालून मागीर तुवें तें करूं पडटलें. So your entire system needs to be revamped, starting from your offices, your entire infrastructure of your office, your entire refunctioning and remapping of all your equipment, tools, gadgets जे तूं उजार कोताय ते. आनी मागीर तुमकोडे कित कित वस्त आहाय, तुमको फेरीज आहाय, तुमको रॅम्प्स आहाय, हाव यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. हांवें ती हॉप ऑन हॉप ऑफ बस चयल्या स्पीकर सर, जी भोंवता टुरिस्टांक घेवन. ट्राय टू थिंक अबाउट दीस. UK आनी ह्या गांवांत गेले म्हणटरी हॉप ऑन हॉप ऑफ फेरीज आसताय टुरिस्टां भोंवपाच्यो. सो इट इज अ रेवेन्यू अर्निंग मॉडल. They are small ferries. How we are going to make them? So this could be integrated with the tourism plan, Speaker sir. But it is part of your river navigation, Speaker sir. Speaker sir, the entire process of river navigation, सद्या हुई काय आमगेलो घुसपलो आहा. We have got a huge stretch of rivers all over Goa, and I think ते tap करपाची गरज आहा. The entire river network जो आहा has to be put into place, how you are going to earn the revenue, bring in the money. So I think upgradation of the entire thought process by learning modules from another country or another state, keeping this vision into mind, is what I would request the minister to go ahead with. Speaker sir, the next I would go with demand number 45 and 87, archives and archaeology, Speaker sir. Speaker sir, jenna am archives उलयताय, why archives are important, Speaker sir? Archives are important in order to provide evidence of activities of the past, present. They tell us stories, Speaker sir. They preserve the stories, and they just आमकां कळटा कित जालोलें पयलें कितें आहा. Document people, archives document people and serve valuable services. So Speaker sir, when archives is such important thing, I think archives should be preserved. सगळे उलयत गेल्ले आहाय. आनी डिजिटलायजेशन, पूण डिजिटलायजेशन कित करतलो? वेर इज द प्लॅन? हुंच कुमदादी डॉक्युमेंट करतलो, कसल्यो आर्कायव्स करतलो? सो आय थिंक अ होलिस्टीक अप्रोच एक पयलीं सुद्दां तुवें जर तरी घायलो आनी मागीर तो अचीव करपाक कितू टायम लागता तो अचीव करपाक एक प्लॅन करपाचो. बट यू शूड हॅव एन इन्व्हेंटरी ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू आर्कायव इन दीस बजट. इन दीस यू वॉन्ट टू मेक शुअर वॉट आर यू गोइंग टू डिजिटलायज इन दीस बजट. सो आय थिंक बजट वायज अप्रोच केलो जाल्यार तुका दिसती पळय तुका 3 वर्सां बजट आहा, 5 वर्सां बजट आहा, पूण इन्व्हेंटरी तुगे येदोळ आहा आनी ती तूं अचीव करतलो. आय थिंक दॅट इज ओनली गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. स्पीकर सर, आमगेलो एक बारीकसो एक डिस्प्यूट आहा. इट इज अ पेपर वर्क डिस्प्यूट. आमकां दिसता की कोरमणे गांवाक एक 600-700 मिटर बीच आहा आनी वार्की गांवां स्वता की सगळी बीच तेंगेली, केडशी गांवां स्वता बीच. इट्स अ डॉक्युमेंटेड थिंग्स, Speaker sir. बट कन्फ्युजन जालो आहा. जाणटेले तेंगे जाणटे मुठाय बीच आमगेली, आमगे जाणटे मुठाय बीच तेंगेली, ओन्ली फॉर पेपर वर्क पर्पज, पंचायत रिलेटेड पर्पज. कोण मुठाय पुर्तुगाला एक मॅप आहलें, तें मॅप कोण चोयलो आहा, कोण मुठाय लुइजना टायमा आहलें. सो स्पीकर सर, जरी तरी आमकोडे गोंयचे बाउंड्रीचें पयलीं जरी तर मॅप आहा, ही क्लॅरिटी मेळटली. दीस इज वॉट सिनियर्स वॉन्ट, Speaker sir. Seniors of all the villages, they want our boundary map to be seen. Everybody is accepting. कोणाकूय हुंय गेले म्हणून कोणना, सगळे आमगेले, कोणागेले कांय व्हरपासूच नाही. बट पुर्वजांगेले जो 70-80 years ओल्ड गांवचो लोक जो आहा ते मुठाय आम त्या तेंपा थिंग तेश कोन आहले, एश कोन आहले. पुर्तुगेज तेंपा आमी एक मॅपाची तें दाखयताले. सो जात जाल्यार एक गोंयचे आउटलायन मॅप जरी तर तुमकां जरी तर मेळटा जाल्यार ह्या आर्कायव्जांतसून हाडचे. स्पीकर सर,
हे सगळे digitalized archives, you should make it online, Speaker sir. This is a demand coming from everyone. Speaker sir, when it comes to archaeology, Speaker sir, research is the key of archaeology. Research करपाची गरज आहा, गोंयच्या हेरिटेजाचेर रिसर्च करपाची गरज आहा, गोंयच्यो वस्तू ज्यो मेळटाय आमकां डीग करून तेजी गरज आहा, आनी ती जी वस्त मेळटाय तेजे रिसर्च कोत्ते आमी भुरग्यांक पब्लीश करून दाखोवपाची गरज आहा, थ्रू बुक्स, थ्रू पब्लिकेशन्स, आनी सगळे कॉलेजींनी सगळे इस्कलांनी टायम टू टायम अपडेट करपाची गरज आहा. वॉट रिसर्च आर वी डुईंग सो दॅट वी आर ऑल एड्युकेटींग एवरी वन एट द सेम टायम. स्पीकर लास्टली, last 2 minutes, social welfare, Speaker sir. Social welfare, Speaker sir, we all speak on schemes. The schemes has to be increased and schemes have to be improvised. Atal Asra scheme bari आहा, बरी चलता, जायत पेंडींग आहा ते क्लियर करचें. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले दोनी दिलो आहाय, मिनिस्टरान सांगलां ही इज गोइंग टू अप्रूव, सम पेपर वर्क इज मिसींग, बट सगळे गोंयचे जायते जाणांगेले पेंडींग आहाय. ते पयशे 1.5 लाख सद्या पावनाय रिपेर वर्काक. ती जात जाल्यार मातशें सुबेज करची, कितली सुबेज करची तुवें जाण जाचें, आनी इनक्रीज करून दवरचें. सिनियर सिटिजनाक गेले पेन्शन टायम टू टायम तेंक येना. तुका हांवें ऑलरेडी सांगलो आहा की इलेक्ट्रॉनीक चॅक क्लियरन्स सिस्टम करून गोर, देन ओन्ली दॅट वील सॉल्व युअर प्रॉब्लम. इनक्रीज करपा बजट घाल, दॅट वील हेल्प एवरी वन. डिजेबल स्किमा ऑलरेडी उलयलो आहा. File management system should be cleared in the best possible manner, Speaker sir. Speaker sir, social welfare is a very big topic. Social welfare has to be taken care in a very holistic manner because it is going to help everyone and in a big way. Yes, Sangon, I would like to end up, Speaker sir. Thank you.